MAKUNDI KIVATHUKANYO na ANDU mango sia ULAU NIMENDEKA KULIKIILA KATI na KUTETHEESYA Amanyiw'A ala MANEEKIE MUTIANI wa KILASI cha NYAANYA KCPE MWAKA huu INDI MUISYONI wa KWEMA KUTHI MASUKULUNI ma SEKONDALI KUMANA na KWITHA MAUMITE MISYI ya UKWATI wa NTHI na kavindane kala watongwesya aseina Amanyiw'A masukulu wa musingi wa kiaoni ULAU ikibwezi kauntini ya Makueni kutani ya mausungi wa maseo MUTIANI wa KCPE mwalimu munene wa skulu Christopher Kitua ni waweta tavena vata wa makundi na ANDU mango sia ULAU kukwateania na alimu anene nekana kutambua Amanyiw'A ala MANEEKIE nesa MUTIANI ni na MAUMITE MISYI mivinye ni kana matetheke. Kennedy Molinge na ilivoti yonde. Nengana ngelekanyo ya muamo maniwolo na tongo tendini wa KCPE ya mwaka uskuluni uwa kiaoni primary. Kitono watatavena mwisi wa mama maniwa la MANEEKIE tenesa MUTIANI ni uwa muthia wala nyomuku wa kisomo wa nana ina kwema kuyunga na skulu sia secondary. Kumana na KWITHA MAUMITE MISYI UKWATI wa NTHI va ikule mashirika na ANDU mango sia KULIKIILA KATI na KUTETHEESYA. Watu nasiana mbini yemuno, and especially the girl which led, this girl which led, kana ka single parent, kana ina 399 max, na nitu ukuli afadhili ema, maraka KUTETHEESYA, nondu tuina Equity, we have KCB, we have Jomo Kenyatta Foundation, we have other organizations, even well-wishers can assist. County government also give bursaries, na tuku KCPE, neka nasiana mbingi, ili school. Paika na ke leo this school under all circumstances and earth. Nondu 100% should be achieved. Na skulu teka nesa ndo akiki ndo kunono mwalimu wa mwingi mono. Ona kana kataendete skulu. Kusi anazuchi ya 125. Tukwatania na alimu, na asiyei, na stakeholders, tuhakikishe nesa kana si anazuchi ondeni cha skulu. Ndoto ilasa kwa tamba unesini ya teacher skulu ni uwa kiaoni primary, Madam Samuel. Asiyei, tukwate imoko. Na wafadhili wema, tunawaomba pia. Nundu kisio kitu ni kisio kinthi muno kimapato. Mekwata siambua na balambua ni yuye lakini itoka mapato matuka kwithiwa maitha ciana ciitha inambothi form 1 kwa utu mukulia wafadhili wema akina Equity akina Wings to Fly Jomo Kenyatta tukwata imoga ondu ni mutukwata miaka elenge aonde mane na kavinani kalama atongo siasiyei na maniwa kutani ya mausungio MUTIANI wa KCPE mwaka huu wala manatanga siuchuma kivitu ni minister wa kisomo Ezekiel Machogu. Bala skulu wa kiaoni primary unainambewa maniwa miongo monzame na maxima na 3 na miongo 5 na kuambata na ama na ili na kenda nthini wa masomo KIVATHUKANYO. Siana isu si yana imwe ya miongo 2 na 5. Siana ile siye kwete maana 3 na kuambata. Siana yana ne 11. Kwa ile siye below 300 ni siana nyanya. Na kana kala ke mweso ke na max 268. Na kala ke yulupio ke na max 399. Siana ila siye na 380 and above ni siana miongwele. Na tuena matumaini kana siana isu siye na 380 nito nakosa national schools. Na siana ila siye na 350 max and above ni siana miongo monza. Kwa huu performance ito yenzeo. Na kila kikwetu ila siye ndino masomo asu onde ala mekiwe ni amanele na kenda. Esabu kitongwezi yena miongo 8 mbala mausungio ama sio mako na nyana kuyumya kwa asina alimona ingi amaniwa kwitha wamena viti masomoni ukiwa musio wa maniwa ondela manamini kilasi cha nyanya kuyunga na skulu sia secondary uyendea kutavanywa. My biggest motivation was from my teachers, parents and the head teacher himself. I've been happy in being in Kiaoni. When I grow up, I'd like to be a lawyer. When I was in Kiaoni, I managed to get 399 and my dream school is Alliance Girls. Kiaoni primary school yithi tetika nesa kwa miaka mingi. Yithi tetika nesa ndo angwata niyo ya asiyei alimu na siana. Na nithi tuna alimu very dedicated. Alimu matoneka school mbingi. Alimu meyumete. Na asiyei na mamati ya mwelekeo usu. Na siana very disciplined. Na siana situ inaumie sinze opyo. Na asiyei mukulia paikeke kana kamwe kale ya kuthi skulu. Na niti kuatia to make sure kila kana ni kathi form 1. Nundu 844 ino niyo ya mwisho. Na kale leo thi form 1 kaisi okea no ibandu bangi kathi. Kutu make sure siana isu itwatia ni on that atia musi
to make sure nika report form 1 foundation ila mwanengo baya kwikia biti tenda mukeke mwanjoini secondary kenda mukakwata dreams ila muna kwati pa kiaoni primary school mukatwika andu matono tengemewa Dilivoti ya Mutongo TV kuma skuluni wa musingi wa kiaoni ULAU Kibwezi kauntini ya Makueni. Nyeneta wa Ken Molinga.